Pemirsa kewentenang Lelimo Subak Kering Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, poleh wantuan bibit kesuna untuk cimar lahan 50 hektar. Wilangan wantuan inucap kantos kali koma 3 miliar rupiah rauh saking program Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, sane ketujuan Majeng Kabupaten Tabanan ring warse kalih tali kalih likur. Lelima subak sane polih wantuan inggih punika subak pacung, subak bedugul, subak tingkih kerep, subak ganggangan miwah subak loncing. Samian magenah ring Kecamatan Penebel, santukan madue potensi metetanduran sane ngawinang wawidangan inucap kedadosang oleh pemerintah Kabupaten Tabanan pindah ke Kampung Bawang Putih. Penyuluh Pertanian Ahli Muda Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan I Gusti Ngurah Ketut Wicahyadi Espin Latarang, wantuan bibit kesuna lalima subak punike sampun kalimbakang ring tengahing bulan Mei sane lintang. Rau mangkin wantah kantun nyantosang saprodi merupa pupuk miwah dolomit sane taler pinake pahan wantuan kesuna ring warsane mangkin. Subak ganggangan miwah subak pacung sampun molihang wantuan pupuk miwah dolomit. Raris sanilianan pacang kapuputang ring tengahing bulan Juni utawi risampun rahinan kuningan. Indik panglimbakan wantuan sarana produksi inucap kemargiang antuk maundagan santukan kuentenan nyane dahat akeh. Bibit kesuna rauh saking Jawa Timur miwah Jawa Tengah wenten 700 kg a hektar antuk cimbar 50 hektar utawi suang-suang subak polih alokasi tanam dasa hektar. Karencana yang bibit kesuna punike pacang ketandur antuk sinarengan ring panguntat bulan Juni antuk galah budidaya selami sia dasarahina kantos mupu. Manut dane potensi usaha budidaya kesuna preside keandelang tio sangkaning arga adol nyane becik kesuna taler kedadosang silih tunggil komoditas ekspor ri tepengan mangkin. Bisnis Bali nguningayang.